Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi lil-tohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم الله سبحانه وتعالى فيك بشيطان تورم ولا دم دمنا تفلان في أمان زمن الله سبحانه وتعالى لا كدمنا نستيقظ مساء تكبر كماي نمبر الله مسألة الكربك صلى الله عليه وسلم رانا نسوي أصبتاني ولا يوم دو الكرمان دو أيتو عنا حقلتو دكولا الكرباي أنا جنيان زنمو أنا بونا سنمو نمبر الله مفولي السلام تشما أنا مسماما أمي سيكا دكوني السلام فربا جما كله فيه وكان من دكوي نمبر إنك بتاعه لوجه الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يدني كما لا لغرض دنيوي أكنك جيم مغور كما عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما أنه نهى وزجر مؤمنوا الله سبحانه وتعالى كجيم أتوانجا جي أنا سرا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كو أنا مينجا أتوانجا نزكو كي أكليلا الله سبحانه وتعالى كو أنا مينتو أتوانجا نزكو كي أتوليلا جي أن الله رلا فيه بسرونني الكما جودو كنا ولو بسرونن دي على كانوا يا أنا بالم السلام بلجليما ونسأل المولى القدير أن يثبت منطقنا ويوفقنا الصواب في جميع ما نقول ونفعل. أمسي كاستك مسد ديلي أكان دلنا سبتي أكان بين سبابا ما أنغا فوتا أنغا كتالا على كو كانيا على يكما على كو كانيا على كربنا جنيان زنمو أنا بونا سلمو غما. وهذه إن شاء الله تعالى هي الجلسة 38 نيني سكي بسبب سيكناي ودرس فيها حتى الآن بعون الله تعالى على الصلاة إن شاء الله تعالى حلبين الله سبحانه وتعالى جنانين على الصلاة ولا دام بينك سكي بسبب سيكنانا حلبي أمسلي دي كونغا لما لها من المقام الأسنى كذاك الله سبحانه وتعالى يجور بلي بلي بدي سلمة جورن كورتالي دو أما كو بي نيفولا سلي بو ني ان سلي كادرا كورتا ويا واجبي ارسام فربا جما كلوكا وكا سلي ني ني كا شيدون ودي ياتو ايوا انغا دون بو يو سيكو بلجليكه سلي سكال سكاليلا انا فلا خدرتي بنا دانيونغا اي تشوكومينا افام تشوكومي الله سبحانه وتعالى بولو الله سبحانه وتعالى كا ونكو يا انا بال ارسام بلجليما حيث فاعلها مسلم سلي جورو كورتا don shi mo ya jirana alkaraba sallallahu alaihi wasallam dala nazan maka ko sel keba afuma ko salama wa tarikuha kafirun wal iyad billahi sel tuba nangarul kaman dande sel kola sel ko inde cieye o tigala may kafiri ya Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka ngi kafiri yama wa yaqulu ash-shar'u al-hakim Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam aslamu alkaramandu halibi ka sel joro foyer ka korta foyer الكلمة صلى الله عليه وسلم يا سبتاني وأول ما يحاسب به العبد صلاته الكلمة جوادو جليا تشلا الله سبحانه وتعالى جون فرا نيونغا أيوا نيمون جورو سرالي كما باراو جورو سرال جلي كما كوابي سكسكالي دامنة سيليكو ديلا وكورا إنما ميغا سيلي نينا سيبك إيكا كوتوما ni seli tieni bolo na'udhu billahi o yaay bela jele tiene ala kangishi ibi fara nimisa bawka ibi fara kashibawka dol shiramo yo fanye o kap makana ko faya hasratal usati fil qiyama ma atwala al bukaa wan nadama alaka na cejenya alaka ngishama ni mine daji ngana mami mbolo alkama jodo i masat sega atleye o do jigi foyti laybi jigi sama yoro mina ya chene alaka ngishama okuma jango selika famu choko nyumana
alaka basa sama ambaga baga ay kuma nyuma voani ko nga hagil to anyar la seli ko la ko seli de saga sagali damina yoroy apa sam furba jom ko ay to nga hagil to sella war rasul sallallahu alaihi wasallam ma yantaqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha alaka sallallahu alaihi wasallam dalane ala ya ko ka sanuya ka jirana qur'an na sula ko alaka bata ni dungo fo na alaka kira ko ngo ko allah subhanahu wa ta'ala de ba do ada lidhalika yakun wajiban ala kulli wahidin minna nene va mana ma dona sisa ka fo jaku ya bledo angele na bela jeleka an yuhasaba nafsahu ala hadha ash-sha'n al-'azim atigala ma ka ayra kun sega sega ni ngo bayna ne ko seliko min βλane ni seli joro serani ma na fara kama jodo kenaka ko ko bita damene seliko la ne seli chena o ya bela jele chene ne ko ne ka seliko be tugodi seli sura shidombe wa seli shartu shidombe wa asuna na farda kanywa a cengo na nye ko dodome olawa balma ke balma muso nasari be retar la wala be retar la fin bela ki yerma furaye mata sayan na dondo wuli ki jojona e ki cesri ka sel nyini ka nyeshidon allah subhanahu wa ta'ala ka hakli nyuma di ana balma alislamu ma ni wajibi ale do alislamu bela jele ka akana nyini ka nyeshidon qabla an yuhasibahu rabbuhu alayha yawm alqiyama yani allah subhanahu wa ta'ala kata asaga saga sel ko la alkama jodo kenaka akata soro ko mine da jengane do abolo alaka ngishama lidhalika bawwaba lahal muallif rahimahullahu ta'ala wada kama lakhdar tigi ay bunda kerengara lenjo sel ko la sel joro bunye kama ayo aka kitabula obajana hakula tabyini ay sel banganye ka jeyanye jeya chuko bele jelela asago dama jirala wa qad sabaqa lakum ikhwanul muslimin fillahi azza wa jal mbalma al-salamu wala dañe fala la attemena aye aywa angumanaye ala shurutiha sel shartuka wa ala faraidiha o chogo kile do angumanaye sel fardawka aya hakili tula aka seko belejele ke o kalanna ka shidon ka nyenyini ka faranyonga ka laba ka barakeni ay akana ke nyame wa darsul yawma insha Allah ta'ala ala sunani hawa fadailiha bini Allah subhanahu wa ta'ala sona na Allah subhanahu wa ta'ala fan siriyara insha Allah ta'ala bi wala dabina ke sir sunnaw an silf samandiya ko wallahu al-muwaffiqu lis-sawabi sababa be Allah subhanahu wa ta'ala de bolo absaka jombe ama ni ala fa Allah ka ambe sababa ma qala al-faqih rahimahullahu ta'ala alaka kitura al-khdar tigi sisangone ni pmashi domba ni nyangato ka pmaddi oma insha Allah ta'ala abina jo alaka baka sharia ka sel sunna ana musahabuka ka nyefo ko nyumana insha Allah ta'ala amina jo kuma ka wonde ka bel sali sharh wal bayani ka wala ni anzeko da majiraye am ala deli ala ka famu ko nyuma di anambal al-salamu ma ala ka getura ko wa sunna iqamatun was surati allati ta'un ko sel sunna woni yada mina to yife idundo seli la bi fami ngena bi wele ko liqama no de Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala al-falah qad qamat as-salatu Allahu akbar la ilaha illa Allah koni ngeli alkarabaka sunna ko sel sunna do o kofa sura mi kalan kada al-fatiha kala ne kofa ibi sura mi ngala balma muso ko fana aywa sel aywa sunna do في الأوليين قيامها وسر والجهر فيما سر فيه أو جهر وتقول كليدو سورة من بدأ الفاتحة كوكلا نيكوفة قيامها وسورة نونغالا دولا باصرو إبا جولي مينا كو جولي فانا السنة والسر جنو كلي فيما يسر فيه يور الله جنو بكي يور مينا وكذلك الجهر بانغني فانا وتشوكولا إبا بانغني كي سلي يور منونا سلي مينا فرقابي جندو كادبا كما كي مانغا دوكوني سلي كو كلي السنة seli yoro mi na fara ko kala be ke ka bo kenaka ka daba kama ki kan korta ki kan bo ni kala e ko alaka sunna e yoro la anyina yoro mina wa kullu takbiratin illa mabtudi wa kullu tasmi'atin aw tashahhudi Allahu akbar fefe be seli kono abela jele fara le nyonga do yo bela jele ka sunna kelenyi ale ko kwa kelengele bela jele sunna e illa mabtudi fona kera Allahu akbar folo folay membe wele ko takbiratul ihrami ne bi bolo fla korota aywa o ketola o kalandola kasorka do seli kono ko kele de farda e no borala Allah akbar tobbe e biritola e wulitola e sigitola ka bela jele sunna wa kullu tasmi'atin sami Allahu liman hamidahu min seli kono ko bela jele sunna
aw tashahudi tahiyya min ambi kala seli kono ko fana be sunnaye julusuhu taqdimuhu lil waqiya taslimatun halithatun wa haniya julusuhu kibi tahiyya kala ki to sikili mina ko sunnaye illa qadru qira'ati salami fana kara salamu blali haka sikili no noro me nyona ni mami mi hakili ci sabakoro dayele itna yini ku famu atahiyatu lillahi kata sa tahiyya labana aywa ibi sigili furanje minge o konna o sunnay ngani ye salamu blali damina assalamu alaikum min al ilakum kamina ala kata se kum foyorola o furanje hake o sigili de farday apma salamu sigili aywa tahiyya sigili akoy sunnay taqdimuhu lil waqiya ka alfatiya kala folo ka sura ka suranda ka alfatiya yere kanani ka bla nyefe ko fana sunnay taslimatun halithatun wa haniya salam blako flana mi no bi kife folo kele ko fe an sabana bi kife kitabti ko kono no bela jele sunnawi li muqtadin jahrun bi taslimin wajab salatuna ala rasul al muntakhab akona fora ko salam blako flana ana sabana ko nyini ne do muqtadi de fe mamimbe almami ko fe nabaka almami ladeke nyanda almami salamu bla mazhabu la anga tasira la maliku bon anasika tasira la almam maliki min gena yara yoro kabo alkaraba sallallahu alaihi wasallam ma aya soro alkaraba sallallahu alaihi wasallam misri kono madne ko be barake kecugo mina naka dine jora oka insha Allah ta'ala ma bisaki jigi cenye alkaraba ka dine naka fo fende min cekany katamoka feno bisaka kenyenga fende saka nye katamoka barsabu barañ madne ko yu tega doli akorop mamina ka gele wa timina madne ko de bolo alkanu sara kayra la olude alkara sama fatu toye olude ya shuko ka selaka ka da aka misri kono o madne ko oluka almami malko bon anasiye kalanke ka sorla barabi boli minga olu fe ko misri almami ko mis salamu bla taslimatan wahida salam bla ko kelena akini fe assalamu alaikum ninya bole sella o salam bla ko fala fala o farday flana ni sabana mbo ko fe ko nyinne do almam komo de fe o fla bela jele sunnaye jahrun bi taslimin wajab an salamu mi vana fiye na ngui ma ko ye farday ka daba kama ki manga bo kene kanu ye ko salamu bangi o bangi ni o sunnaye salatuna ala rasulil muntakhab allah subhanahu wa ta'ala ka sugani ali jon sadiqul masduq ma'dul jawahiri faridul asri man ba fo alakra sallallahu alaihi wasallam mi nyande alakra sallallahu alaihi wasallam ka solike aka ikasali aywa laban yorola ta jaflana kalane ko fe ko sunnaye aywa kitab sharihu karangarana ala saturi ala kana sar kayrala ale gafe karangarle min la kala darti ka gafe nyefo anye ka dalu jo anye ako gafe kono ko wal afdal fiha ma fil khabar ko soli bela jelela min gapsak abela jelela ko de min zabatira hatta kana man nasula ngani ala sadu ka ngana vo ala kana sar kayrala oye salatul ibrahimiya de anyimi ngala ye wala da dondala ayo ko de kafsa katam solo bela jele ka wo de cekan ako de kalata jaflana ko fe ako wahiya salatul ibrahimiya ko de ibrahim salatul ibrahimiya bi ikhtilaf riwayatiha kafara salatul ibrahimiya red nasra chayaka nasra fofo men nyongo ngai mana fefen jidon iko ke ika selita jaflana ko fe ko de musahabu ye mbalma kay mbalma muso Allah subhanahu wa ta'ala ka famu chuko nyumadi anamal al-salamu ma don shi da bo tara sirami ve don shi da bo yemin zabati on da foy te koyna nu yemin vodama ambo dama de foka dawma ande foy faraka ande foy boala ambajina ala fa ala ka ande mawla ala ko kaka ala kama ala ko ka ala sallallahu alaihi wasallam abona kama fi akhir at-tashahhud ath-thani as-sujud bil anfi wal kaffi wa rukbati al-murid akota ya flana walla ban yorola ko soli mi kay yende والسجود على الأنف كالسجود فانا تندرو كلي إنوكا تي دالي بغلا عفر داي نانو دالي بغلا أكو يسنة والكفي وركوة المريد أن تغفر فلا دالي أن كمير كرو فلا دالي سليلا ينبا نيوماي وطارف الرجلين سترة سوا مأموم من أدنى هذا رأن كالهوي أكو تشوكو كلي دو سنونغو فلا فانا كدا ni kechugo nyuma nyamin sunna yale do kaba alkaba sallallahu alaihi wasallam ma sutratun siwa ma amumi aywa sutra turu aywa inyefe mabo ke mami almami wal makelen seliba ngamambe almami kofe o tigila maka sutura almami ka sutura o de la ko siwa ma amumi ko almami koma sendala
nunu de don bawe alaka nu sara kayra la o be puma foka bande o be mi vuye ni yere mi ta faraka iba soro chena nende do ngane nywana wal man nywana na yanda faraka e be mi varaka bi ye a chela barsabu adote ni yefi ma nono kana adote abita ka bwala dama aka puma nyana ko juko ako sotratun sewa ma'mumi ko sutura bi sutura bere turuli ka fero turu inye fe ma kana teme ika seli nye fe ki nyakromatike ko turuli nyinne do almam koma tana de fe adna ha yara on kalhawi ko duguma daye nongo ayo aka soro abin nongo bo janyana nongo nye kele hake a turule kuna dama ka soro abobo apma balma ke balma muso ebe kolasi mimla nyefe ya do sangoni ko tala ya do ka sabarata ka bla nyefe ko fana ta doye ya do ki ka jala mugo day nyefe ko fana ta doye ya do ka tiri chini bule ni mbele jele kufinya bara e don shiro mo fu fana jila apma fende bi turu femi na kuna dama janya na bi se aywa nongoma ako gelu do romahi tahirun la yashghalu wa hatkul hurmati sawfa yus'alu akwa fen fana pmbaya a photo fliye ika donga foko dine te kuvekoe dine te minyira nyekoroye ni bi fenduri nyekoro jango ma kana saki ka sel nyekoro matike ko fe far soko giriya kwa ka soro obe tamas aywa tamakala bo giriya la tahiru wa fen fana ka sanu ab seka beki to seli la iba wuli ka jo nasor la manzano ni yamina ni bolo ka sel bitike la yushghilu aka sora fen fana desentaka nyekenda ka min vleli bi sokola ika sella wa hatikul hurmati sawfa yusalu ako seli horma faraba ko ala to toyi ko ala botigi nyinga ki tugu ka seli ba ye ajole kana ka seli horma faraw ko ray ka temanye fe aywa ko balledo ngabe daka misiru konnana choko dola mbo fa alsalama furba jamakuli almami nyefala de yaka seli ba aywa akofa mo nyefala ninna ka sora sel dem na misiri kono yese ka teme safaw ni nyonje madama yi mateme alimami nyefe oti jate teme ni seli nyefe abakil sakorto nakane vamu ebi teme safaw ni nyonje ka doro nyini ki jo ngana alimami salamu blakaba seli ba kilengele beleje le nyefe la keratay itse ka teme mashi nyefe ble abakil sakorto na misiri kono alaka hakil mandi amma aywa imam khalil ko wa athma marun lahu manduhatu mawma bit itugo ka teme seli ba nyefe ka soro kene ferelo wara be bi saka tame yoromina ko tikala mabe jurumu soro o musallin ta'arrada seliba mi vanana ni bana mini mo teme yorola ki tugu ki nyeshi mo ka siratike ma ki joka seli aywa mni ma teme na inyefe ola o tikala mabe aywa jurumu mi zoro o nyana be ire basabu ire tugu kay bana mini mo teme yorola hakum التفصيل عدلتها كتاب تيجي بمن فواي سيسا aka feko kuma kana insha Allah ta'ala ni yolu dalu jotoy ay amako be barayna aka famu choko nyumana ka ngara moko fana ka ke shutura biri fini ka biru la barsabu anit le jugu bena klemi na ko fema ba nyefema ka filifo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah subhanahu wa ta'ala ka hakli nyumandi amma ala ko kaka alaya kama halibbi amlabbi jumami nam warala Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah tigane ne kada arada li aridu bana min fedo bana min nyebbi zilla jumam sirimina nye puma baye asigira Allahu jati de kama ko be puma alsalama wiye ka alsalama bula sira ku se uka dinema nga ko ka puma na ko puma min di wuli ko ye Allah subhanahu wa ta'ala dama de tay ko Bukhari ya fiye Muslim ya fiye Tirmizi ya fiye suna kitabu wolo vla be ko fefe mana puma ye no ka puma ni Qur'an fora nyongo ki ko lu tabla ka Qur'an tadeta ko min di wuli ko de Qur'an subhanallah ni yene vo maye la yaktubu wala yaqra ma min de sebeni ka takala ni yene vo ni nywana ye ko nga Bukhari nyefe kuma fo ko nga Bukhari ka puma sega sega no ni Qur'an fora nyongo ko nga Bukhari ka puma bla yembla ko ngen gebba ka bami nati gali fanga tena puma te mami nati fuy sebati fuy kala o yorani be ne yayi ngwa kira jaku yable ye fo ngana ngumay ngumbe jona fitne kana do alislamu ka ne yayi ngwa hadha zarfun la yu'akhkharu wala yufawwatu ni watiye ati blaga tame fiyew ngwa mango karsa abaka Allahu jati kama kana ngumay nywana fo alislamu ye ne fitne de kado alislamu ka nyema de bana Allah subhanahu wa ta'ala nunu nganga nyemo wi dude no mogo taka dutigila o dude tiga foye fo kata sa wo duti ku du tawla aslama du nyema de bala nunu de yanga nyemo wi benga de kera don bo fe ka blan nunga pmakanka ni Bukhari mana don shida mo be afiye ko rawahu Bukhari aywa jandu yer la da donc Bukhari de ya fokoy rawahu Muslim ad donc Muslim de ya fokoy
o kore munye enyuana mafo ne bukhari ka kuma kan de woni bukhari ya fo abimine ni muslimu ya fo abimine nin nungo ko alkira ya fo sallallahu alaihi wasallam kore ko alkira ya fo ni alkira ya fo kore ko allah subhanahu wa ta'ala ko kaka fo ala sa ture ko al hadithu wal qur'anu masdarani mutalazimani ko qur'ane an hadisa ko boyro flay kilinyi wa ko fla bi nyon lazam ni nana fo on gatle may ko ka bukhari ka kuma sega sega ka nyi ayu ada qur'ane kerefe ya fitne ye fin voye hakilti semi ngoro o de kama allah subhanahu wa ta'ala jati kama ne telira ka kuma ba ka kuma segi ka fa ya kake allah jati kama ni nyana pmu akana ni vo alsame foro jama kuli nyena misri kono misri mi mabaji ge ko ma ke me jate be amma famba uti foy sebe uti foy kala ni nyana puma fo olu ye ka sika do olula ka nyeshi bukhari ma ko lu sika muslimu ka pumana ko lu sika tirmizi ka pumana olu be na tu sigi sa kwa fora ko ko nyere la ko qur'ane da ma de ko nyena ko puma ton numbe be wuli inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ne bahsu jumenye ko amba dayele nini nday nyella aywa salama nyemo be kambulo cogodi anyoru komo on to be kemunyi ambi wele cogodi apma ambi minyini halibi dem samwe anga ka allah subhanahu wa ta'ala jati kama man arafa nafsahu arafa rabbah ma wani yira nabi daba madon adonda ma ko neshi ma sene kuma involi an nyuana ni bi fefe mbuyida afoba fo akitabu fo sheikhna muhammad mustafa wa gay jazahu allah anna khaira sheikhna wa gay ben kuma de la shunit le soxman wala radio jaga fola anangara boko karamo barak akko kala neuma akko ka allah subhanahu wa ta'ala jati kama kuma do be ko dabla ko bamana ndajel fille ndo ko yeccenye ko nga ko kuma do be ko maka kanga maloya o folla o kuma jumenyi ko demsa be ka fo mo yo ko be se ka ta qur'anuna ko belejele be se ka tayyere ye qur'anina ko kore ko alaka dine ka firi aka nyami nyona ko mani nyema ka kele convini kalamba ka kekelenyi nye balaw ye ne mashibaye apma nasara konanje ya de apma foliye amba jira kuma fobawla konanje ya manga ngato on nyana ka niveau an jima sa foliye afamute ana ni kuma la fole misra bukhari nona don shi bo debo don ulude na folka ka ni kuma la fole misra muslimun tirmizi nona o tugo keledo wo bi fo kala nyoro de la abi fo mo ye mamunu na fo amenika kan nu klosera aywa ameniye ngani ye o fo awamu ye ni yo fo muqalliduna wi ni yo fo jamakulu ye la yaktubuna wala yaqra'un yu fitne abakar sidiki ko ka asabatiranye omirna allah no khatiba an-nas illa bi qadri uqulihim kwani nave na mi puma mo fe nga puma mo fe nu hakli hakay ni masala bolo faraye kadi alsam for jamakulu ma on dem son anga hakli so korto nyer la anga to bunya sabati anga to don to ko nu kuma na kaddan yorobe na nga puma kaddan de so shikana ambla temenina unyefe no kera am alsama for jamakulu fitne wo fitne o kuna foni cejugu o kuna foni nyamine o de dona salamo ka salama jamakulu jamana ka fitne wuli ka jo mashiti mashilla meble am ala deli allah subhanahu wa ta'ala ka jike a fitne utasumaka ya rabbi ala kana nga jamana ko chokoye ala kana nda nyami nga nyinne do anyuru fe anga sabali ninye laftarti ka daluye laftarti ya sabati anye ko liqama ko sunna khariji min as-salati ko sunna do ka be seli kene manana aka daluye alakra sallallahu alaihi wasallam ka pamakan alakra sallallahu alaihi wasallam ko aywa umira bilalu an yashfa ala adana ko bilal ibn abi rabahi kunye alakra sallallahu alaihi wasallam ka misri welelay ko alakra baya ya mariya ko aka aywa azanu kuma kan nga fla wa yutra al iqamata qalli kama kuma kan nga kilingeli rawahu muslim imam muslim ne lakal imaye do shi damo we tamo kaka ko muslim de ya fokoy o yen onze ya ambi dayan ni muslim ya fokaba amba minati don getura ala sad touré akele ka fo ko muslim ya fa ma foy fara o kable sadu kunye ngana de sadu kunye musannifu muallifu de ni sad touré bi da yoromina ni ne nywana ba fo ko mi temey ni e nywana ba fo ki bi temey inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ni jaku ya blede fa ngana fo assalamu alaykum assalamu jama ko mun nga fa mu kera ko nywana nene pumbo ayo tigila ma corriger ko nga mi ne kata kera fa kata puma fe o puma bina salame ma bajate mi ayo am vile ko lu fitne olu katta kungolo fe ni kungolo ye olu fitne ne kato ale kele ka sutura ne to ke fo kateza wallahi la ilaha illa huwa nanya puma we yoro amba jode amba joni ayo puma nyumani kallaba ka tigila ma la sabali jango fitne kana do alislamu ka nin dama de yanga la nyini ye foy wara tanga la nyini ne ngofe allah subhanahu wa ta'ala ka hakili mande amma daftarti ko ayo al-fatiha kalani ayo sura ayo al-fatiha kalani sura kalani al-fatiha kofe ko sunna min sabatra ka al-kirabama adallu abu qatada ka hadisa ye
ko sabatara ka alkira bama sallallahu alaihi wasallam ko alaka kirak yira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri ko yira abi kalanka silfanana al-ula yayni jogo fla folala bi umul kitabi na al-fatiha wa surataini an sura la were aywa al-fatiha no ngala ne kofe o kuma kore jumen jogo folala na al-fatiha kala ab sura kala gafaraka jogo flana na al-fatiha kala ab sura do kala kadaka wa fi rak'atayn al-akhiratayn laban dafla jogo laban dafla o kore tahiyya kala ne kofe ha abi kalanke olula bi fatihatil kitabi na al-fatiha damade ati foy faraka ni nye laktati ka daluye aka fanye ka foko sura kalani ka al-fatiha ka ko sunna do ni daluye de sabatira ka al-krabama ni aka daluye ala satu ya sabati wal jahru was sirru ako ginode bangini ko lu fanay sunnawi aka daluye aywa athabitu bin naql al-khalafi an salafi aywa min zabatira ka bo aywa an aywa nyemoma nu aywa anga komoma nu ya sabati mine ka bo nyemo ka barala ayira ka fa alakira sallallahu alaihi wasallam ka selula gundo yoro na seray abi gundo ke bangini yoro na seray abi bangini ke o min nyira anga ayo nyemo fe nu yo sebe ni komo yo kala ne khalafu yo kala unona ko sebe bara bulla o ka o de ya sunna ya sabati am Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka akil di amma insha Allah ta'ala bara yimina toninga ka ngarbo ko ka biki ka ko ka je ka sanuya ka jira forba jama kulla kutu ni dungo fo nu yemmi fo feko kuma kana nambi daka nendi daka o kore ko arsa ya sabati wa hadsan ya saga saga akanera unyana wa sabatira ka bo alkraba ma sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala gafe mitane chokoyna anjigi kan Allah subhanahu wa ta'ala la alam nyandeme sisa ngone ni yanzuru ya toye gafe laba yorola alam nyandeme fanzira ka damine ni keneyay alhamdulillah rabbil alamin foka sen yorayma anjigi kan o masa keleina abandeme rajauna fihi akid kwa abisonga ndeme insha Allah ta'ala nga dace ko nyumana ni Allah yes were nako ya sunnan non dalu bi joye doni ndoni kallaba ka self samandiya ko tukola ko lu fana dalu joye doni ndoni hakli nyuma be Allah subhanahu wa ta'ala fa alaka ndeme ala ko kaka ala ya kama afam to nyuma be ala bulu ala ko noko yanyi abaraka to nyuma ala ko noko ya anambal ma alsalama bela jele alaka ka aljina saraye anambal ma alsalamo ye ala ko kaka ala ya kama ala ko kay ala kira sallallahu alaihi wasallam abona sanmo ngama barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwa as-sami'u al alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي للياتهار المصطفى من مندوري أطائر المندور يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما